ngale yabantu ababaleka inkolo yeChristianity baphinde bazozibopha futhi ngamanga amanye wabelaphi bendabuko namasiko wethu, amasiko mbumbulu wethu thina abantu abamnyama angena ngesinxele abopha abanye abantu. Wahluleka esikoleni, wahlulwa impilo, so ubiziwe. Sinabantu abaningi kakhulu abayizangoma namhlanje abanye babizwe na ukugula. Ugulile nje wagula ngoba ube careless ngempilo yakhe, wahamba ezigaxa la kungamela zigaxe khona, usegula kakhulu. And then uma ngoba sometimes kunalento leyo ukuthi yonke into esiyizwayo emzimbeni sigijimela sicabanga ukuloywa, sigijimele ezangomeni. Mawufike esangomeni ngoba lo muntu uzile kuye wena uyi-client, mawufika kuyena afika kutshela ukuthi no bakuthakathile, noma afika kutshela ukuthi no unobizo labaphansi, because mathi unobizo mhlawumbe ugobela, mathi unobizo labaphansi, and then kuzomele wena ubuye uzothwasa lapha kuyena imali yonke leyo nto leyo. So kwathi makungena imali lwamoshe kubizo labaphansi. Baningi namhlanje abantu abathwasile Nkosi yami abayizangoma, kodwa hayi abawazi nomuthi ongaphilisa umuntu egula.